Masih ingkum yang saya kembali MIL Manipuri subject ta higher smart angkara singa di mada mingwai na pathak jage K Lakshmi Singha daughter of K Hera Singha Holy Cross School Pamungas sem sadhana devi raba sinjay matanda Oire Hari Singha daughter of Rupahan Singha Nikama Higher Secondary School Ganganagar Matanda Lankhombi Singha daughter of M. Naukuba Singha Modern High School Silva Matanda W. Resmi Singh Devi daughter of Rajawasi Singha Modern High School Silva Taiba Bilkis daughter of Maulana Salahuddin Auji High Ministry Matan Kok jage ahan bada K Lakshmi Singha daughter of K Hera Singha Holy Cross School Kamungas mana pangkiba apunno mark masing samaga tangkai mari Manipuri subject ta 99 apunno percentage 92.33% is test lakiraga mana silo bidana ba mixinjari K Lakshmi Singha Mahaki Marasi Kusi Nabina ba Masigi Nongkang Lady President Ais Timor Singapore Mixingeri Mau mapan tu ini aja. Mayang tahu kemarin kompetisi Matanda Oire Hari Singha daughter of Rumon Singamutu Nikama Higher Secondary School Ganganagar Pangkiba apunno mark masing jangaba jangkai undoi Manipuri subject ta 99 aduga Pangkiba percentage 92.16% is test lakiraga manisingye manasi khushi nabigina bagi damasta Dr. P. Rajbiar Singapore Mixingye ada Rajbiar Ama amasung certificate aduga udol photo ina yan amasung PJ Mayang awak bawa matang wede yang bigi damat kapubisi Matanda Lankhombi Singha M. Naukuba Singha Modern High School Silva Pangkiba punna marmasing Jamar Punipa Manipuri subject ta 99 aduga Pangkiba percentage 88 distinction Manasi PB Nabi damakta Dr. Y. Rajbiari Singapore Ningsing Jadi Rajbiari Y Rajbiari इतना बिता था तो इतना बिता था ये मैं तो हो गया फिर से मार को तो नहीं ada jadi W. Resmi Devi daughter of Rajawasi Singha Modern High School Silva Pangkiba punna mark masing Amerika Maputra mapan Manipuri subject ta 99 Pangkiba punna percentage 83% mana se PB namani damat masih gas of honor papam landa daiteng diripa e bida Singapore tosinjari W. Resmi Devi di damakta maya apa posisi mana subada Taiba Bilkis daughter of Maulana Salahuddin
secondary school Ranipur angkiba apun mark masing kami ko mutra mapan Manipuri subject 99 apun percentage 79.83%. Star marking ay riba mana si PB na bagi dapat masigi GPS ki papam nanda leting di riba Dr. S. Amarendra Singh ada Singapore Ningsing Jeli maki mari bata guardian lagi lagi di angkal topi ada mana si logi na ba Ningsing Jeli terus ada jadi kaiba di keski zaman ka kahar pamat terjadi berbagi nama si kona apa kami di makin jadi kusin ada ni matan si ingkum nyalising area kun mari cai sigi SSLC examination da distinction panguna pass tawrakra ba kunggang na sigi satra satra singa piga dawli pamanani ahan bada KSS Roshan Singha son of KSS Hari Kumar Singha Parnava Pida Mandir Bontarapur Angkiba Apunda Marma Singh Jamago Mutra Nitoy letter mark subna subject terkaloraki Apunda percentage 95.3% distinction mana CPB na bagi damagta kasi di CPS na nating riba Dr. Harumam Amarendra Singh Abu Kusindiri KSS Roshan 95.3% kanduna lawan terbawa KSS Roshan ini di damagta au bakwa kamatan kubinsi ini ya Tinggal mana son of and Ibu Mamata Singha Parnavana Davida Mandi Angkiba Apunda Marma Singh Jamaga Nifutaru Apunda percentage 91% distinction and tinggal mana aduga tinggal mana mana si kusin na bagi namata ngasigi local sigi president lebiri ba ay sigi mo sama ko kusin diri sila ka na. câu này là đồ sân câu này Anh ấy chủ ba masih kena ni apa ko? Masih kaya ni sudah. Kasar dia kontra dulu pas, terlalu pas. Kasar dia ni coba. Magi special api, tiba juga jangan ni magi. Apukpa KSS Hari Kumar Singha Parnavana Davida Mandi Mahakasi Kasar District Wena Ali Suba position amasung Bontara Puri Wena ahamba position takraba satrani Mahaku especially Wena koina mana makat kamjari mana si lobi dalaba KSS Roshan Singha bu kamjari mayam KSS Roshan Singha ki damakta au bakwa makam puminase Mathanda Ronit Singha son of Anil Kumar Singha Parnavananda Vidamandi Apuna Pangkiba Marma Singh Jamaga Punapan aduga apuna percentage 88.2%. Mathanda N. Ramesh Singha, son of Raju Singha, Parnavananda Vidamandi, Punna Pangkiba Punna Marma Singh, Jamaga Tarani Toy, aduga apuna percentage 85.3%. ऐसी रोहित रोहित क्या करेना सी रमेश नी कहीं ना M. I. Naina Singha, daughter of N. Ibu Macha Singha, Parnavananda Vidamandi, Punna Pangkiba Punna Marma Singh, Jamaga Tara 85%. Distinction holder name
M Ainana Singabu Kosinjari Aduga Matanda M Sujata Singha, daughter of late M Saitajit Singha, born Darapur High School, Ankiba Apuna Marma Singh, Jamaga Jangatare, 92.8%. Community Makara Lady School Singa, and Madi Kasa, or Village Oina, Manasi, Pipi Napaki Damaka, Lansam Bimon, General Secretary, and Panamago Kusingi. Madi. Ado loinana Kasar district ki government ni makara leiba school singa maan na tarapagi damakta ahen ba maunda kudol ko damasu tamjagani kudol si tamjina ba el babal singo ning singjari goni chakre Roni nama ko Son of Purna Singha, Panavana Davidamandi, Punna Pankiba Marma Singh, Jamagapun, 86.7%, Manasi Lobinaba, KOC Singha, Bubi Sinjari, executive member, Magi, Peter Oiniba, KOC Singha, Manasi Bibinaba Sinjari. Mayam Rohit ki damaka aw bakhbar na bisi mathanga Ais Thammal Tumbi Singha, daughter of Ais Indramani Singha, Sin Sasana Levina Bab Singh. Ais Thammal Tumbi Singha, daughter of Ais Indramani Singha, born Darapur High School, Punna Pankiba Apunma Marma Singh, Jamaga Jangai Ditoi, 92% distinction holder, Manase Pinabagi Damata, Iche Joymati Buning Singhen, Pahamanan, Buning Tokoya. Không phải cái gì đấy này, lúc mấy tháng ngoài Koragi. assistant general secretary. Mathanga Rohan Singha Sharma, Rohan Sharma Apopa, Rajan Sharma, Bondarapur High School, Pankiba Punna Marma Singh, Tamagani Fumdoi, 90.5%, letter marker Kiba, subject Mangani, distinction holder ni, Rohan Singha Kosinjari. Mathanga M. Debita Singha, daughter of M. Dilip Kumar Singha, born Darapur High School, Pankiba Punna Marma Singh, Jamaga Puntra Manga, letter lower Kiba subject, Punna Manga, 89.2%, distinction holder, M. Debita Singha Kosinjari, Nilajit, W. Nilajit Singha Kosinjari. Harapuri M. Devita Singha, Mathanga M. Nina Singha, daughter of late M. Sarat Kumar Singha, Holy Cross School Kawangans, Pankiba Punna Marma Singh, Jamak Puntra, letter lower Kiba subject 88.3%, distinction holder, M. Nina Singha, Kosinjari, M. Neha Singha ki, guardian Lepidakati, Manase Lobiranaba, Sinjari. SSLC examination da star ranking da pass Rakraba. Satra Satri Singit Manase Koyogi, Kusin Nagaragani, Sen Sabun Levinaba, Sinjari. Ahanada W. Ria Singha, daughter of W. Ragubali Singha,
Bontarapur High School punna pangkiba apunno mark masing sama ratare letter mark kiba subject mga percentage 84.5% star mark. Hai bamana si Christian Anandri damata L Dorendra Singh Assistant General Secretary ng Kamamawo Kusinye. Mathanda K.H. Renuka Singh, daughter of K.H. Rajkumar Singh, Bontarapur High School, punna pangkiba punna marmasing sama hatare letter loro kiba subject mari 84.5% star mark mana si pipi nabagi dalam yang saya tadi ibu sendiri. Mahendra Amrita Singh, daughter of Iboton Singh, Bondarapur High School, punna pangkiba mark masing Chambiriga Matra Mapan, letter level kiba subject mari 83.16%. Amrita Singh da manasi kusin nabagi damata. Siapa kini sih bangun baton yang tanggung jawab ini kau disorma lagi. Mathanda H. Hiren Singh, N. Hiren Singh, son of N. Manitomba Singh, Barnawala Davida Mandi, Pangkiba Punna Marmasing Chama, letter lower kiba subject Manga, 83.3%. Wala si Tian siapa amam handa mahal. Handa kena apa makan yang mana? Mathanda Monica Singh, daughter of Ranjit Singh, Bontarapur High School, punna pangsiba mark masing Chambiriga Maputa Taru, letter lower kiba subject mari 83%. Mana si pipi nabagi damata. Hari Mamo Mutumlang Singobu, Namo Erosu masih sata sinasi bukuing kapakoina. Mathanda Pritina Singh, daughter of Purna Singh, Parnavadan David Amandi, Punna Pangkiba Punna Marma Singh, Chambiriga Maputra Hundoi, letter lower kiba mark, subject Ahum, 82%. Mathanda Pritina Singh ni damata au pang pubisi. Mathanda S. Hanish Singh, son of S. Hemant Singh, Parnavanagar Vidamandi, Pangkiba Punna Marma Singh, Chambiriga Maputra Hundoi, letter lower kiba subject Mari, 82%. Tun baba. Mana si pipi nabagi damata. Mathanda is Sanamani Singh, daughter of Kishore Kumar Singh, Parnavanan Vidamandi, Punna Pangkiba Marma Singh, Chambiriga Madfutaru, letter lower kiba subject Ahum, 81%. Is Sanamani da mana si pipi nabagi damata Moirang Tobu Kosinjeri. Mathanda U. Devojit Singh, son of U. Sanatan Singh, Parnavana Vidamandi,
Pangkiba pun mark masing jambi ka marfuni joy. Letter lower kiba subject mari 80.3%. Mana CPB na bagi damakta Patanga U Amarjit Singha, son of U Laljit Singha, Parnavananda Vidamandi, Bontarapur, Punna Pangiba Marmasing, Chamirika Humbunipa, letter lower kiba subject Mari, 78%. Kanibamba U TH Manibata Singamu Kosiljari. Ini dapat mayang kau bang nasi. Matanda Ais Chanurembi Singha, daughter of Ais Nilamani Singha, Bontarapur High School, Punna Pankiba Marmasing, Chambiri Goputare, letter lower kiba subject Ani 77.8%. Mana CPB nabi damakta Aika Gauri Sharma Kosinjari. Matanda U Daina Singha, daughter of U Deepak Kumar Singha, Parnavananda Vidamandi, Punna Pankiba Marmasing, Chamirika Kumutare, letter lower kiba subject Ahum, 77.8%. Jasmita Sharma, daughter of Venu Sharma, Parnavananda Vidamandi, Punna Pankiba Marmasing, Chamirika Kumpu, letter lower kiba subject Punna Ahum, 77.2%. Y Ripa Singha, daughter of Y Ranjit Singha, Parnavananda Vidamandi, Punna Pankiba Punna Marmasing, Chamirika Jankai Dipa, letter lower kiba subject Sukna Ani, 76.3%. Bibina bagi damata TS Gyanandra Singha, headmaster Punau High School Buning Singgiri. Y Ripa Singha ni damata maya kagat jari. Wajai mo TS Gyanandra Singha da aikogi nongtang mai bagi mai lagi lagi nama tempatron tamina ba nongtang mai bagi presiden Buning Singgiri. Agak jadi masa aja sih mereka kayak kok kayak ada nasi satu sih mungkin kabar laba orang masih ada yang jadi bawa ada pianan dari Singapura sampai dengan agak jadi matang si W Monica Devi, daughter of W Manisha Singha, Parnavananda Vidamandi, Punna Pankiba Marmasing, Chambiri Jangkai Mapan, letter lower kiba subject Supna Ahum, 76.5%. W Morikada Mana CPB na bagi damakta और हम CD Singapore को सिंधे आई CD Singapore सिंगेरी Mayam Monica jadi kita macam all of war la polisi ada ceri Matanda S Nungsitoi Chenu, daughter of S Rajkumar Singha, Major Higher Secondary School Kohima. Angkiba puna Marwan Singh Chahumga Humutra Nipan, lower kiba subject masing letter Ani 75.6%. Mana CPB na bagi damakta agree yama agak jadi matanga O Bidananda Singha, son of O Biralan Singha, Silchar Collegiate School. Angkiba puna Marwan Singh Changwa Vasubna Taru, letter lower kiba subject puna Mari 84.3%. Yes, Nisikanta Singha yang mengukur sendiri.
S. Anish Singha, son of S. Anil Kumar Singha, Holy Cross School, Kabungan, Punna Pangakiba, Apunma Marco Singh, Jambirika Jankai Mari, later lower Kiba subject, Supna Ani, 75.6%. Director S. Loyang Amba Singha, Apukpa H. Basanta Singha, Paramount English Academy, Punna Pankiba Mark Singh, Jambirika Maputra Manga, later lower Joy ngambai po. Kiba. Joy ngambai mo. H. Joy Namba, Apigani, H. Joy Namba, Apukpa H. Basanta Singha, Punna lower Kiba Mark, Apunma Mark, Jambirika Maputra Manga, later lower Kiba subject machine, Punna Mari, 82.5%. Mana se question na bagi dabakta Alachari mata nasida ICS examination di starting in the past or kiba sige chokok chani ngai wala ba satu sing mana ba star mark ni wala sejare matan si first division da past or kiba unggung sige satu sing dia mo hamjari ahan daga Netaji Memorial Institute High School. Matanda Manasi Lauranaba Missionary, Bontarapur High, son of Gauri Sharma, since Hadin Lezaba, Singha, Lentok Lerna Missionary, son of C.S. Brajakumar Singha, Bontarapur High School. Since Sadhana Lina Baha, state on the Kopilana Missionary, Maite, son of K.S. Binoy Kumar Singha, on the high school. The state on the Kopilana Baha Missionary. Kalau pemerintah Bunda Bangsa Mangsing Kami Kami Ledar Bangsi Bapu Mangsing Tambri 66.7%. Jadi singa Sen Sabun Rina. Jadi singa Lawan Nabila Mandi Bunda Bangsi Mangsing Kami Mangsing Kami Ledar Ledar Subjek Kama 66%. Stesen Lawan Mangsing jadi Prasan Singa. Usahanu Dr. of Chandra Kumar Singha, Bontarapur High School, Punna Pandipa Marma Singh, Jauh Mahathmapan, Punna Pandipa Marma Singh, Jauh Mahathmanga, 64.7%. Adita Manasi Kusi, Matanda M. Benedict Singha, son of M. Bilal Singha, Bontarapur High School, Punna Pandipa Marma Singh, Jauh Mahathmanga, Letter of Sasakama, Dr. Nandamau Sharma, Bontarapur High School. Station sendiri, mana sih kamu mengenal? Mana sih kursi dan anak atau anak pun dia tadi, lobby dan apa sendiri? Baganda, justice dengan Dr. Manager Singha, sama ini pun ada dengan bersama letter kita. Yang menawar bebas menyambung badan-badan pokok Devika Sharma, Dr. Bhavan Sharma, Bontarapur Senior Secondary School, Senior Secondary School, Institution Private Citizen, Wajibna Singha, Laboratory, Rajyan Senior Secondary School, 62. Kalau Singha, Bontarapur Senior Secondary School, Meghur,
Lalu pinaka masih presiden lagi pak, si orang yang mau sekolah, Michael Smith